India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Kaseng Henyu Trip National Youth Front menta ka step jong kharkhanda tarik unailur arjar arpulai. Kalap yakawe ka dur bleithau hajrong du jong ka office DTO ka balashna bat ker da ka plastik yakate ka bleithau bakin yo ban mane. Kaseng kalalap yakane ka bleithau hadin bakilat mu ban let yakendu deputy commissioner jo ka tax DTO. Haka jingkren pat ustif wadai general secretary juga HNYF harangkat ka jingdon langru ki dikhot uloong bakumno kini ki barjala ki basuan ban bela ban tre yakani ka ying kabadai hajrong du jong office DTO here ki yolat pat ban sna yakani ka dur blade hau jongki uloong ru bagane kamde ka jaka ban penlong ya ka kum ka jaka mane jongki barjala here ka dei ka office trikam jong government Nagliang kaseng kalapan pauru ka jingbom ya hap halor kane bat kalabu jingkeliru ba hatu kini ki yo permission se naka sarkar ban thau dur blade hau hakade ka jaka om tangkata henry kaseng kan sanang wat jing tiap halor mano bawan letam Bagi Syani Wan dan Commissioner boleh bentuk Commissioner Tax dan dah apa yang tanya lagi entah ini dia katakan ada dur petang tu bagi bu andai jika penlingo ini nak kata bah akan urkom bah gila ban bu ini gitu petang mani ani office long kiwi nampi bikin lek ini tolong mentam itu khar mentam ni layu alat bah banyak lek kat boman ini terus kuatif nak kalian ke office kepada iban pek yang ni ka area ini akan urkom kio jingget man bu petang tu long kalau tak ikut gabung internet kalian kami ini muhad kalian forecast muhad banyak dia fake nah anu kom si ai permission anu kom melor bagi di tangki nombor lah ban bu beli tahu nanti kami hap ni kalian jonge ditangi tahi apa ban mandir kadan keren nomor mandir kadan kita balik mani sebenarnya balik mani kita balik banwan hangnya post office kami hap ni tanya tahi apa ban saya government office ni kuat lah belum lagi kerja manipulate ki ni kai ga badon kai ga kio buat umum kini ki nang tre ni ban an penlong suka manipulate ni mereka ka government office ni kamdai ke suka manipulate buat ni ki kasir kan ni nak ban penlong jingseng ni ani dengan ese kisah ni yang nak penlong ini keseng ni kalau ba ini lungo bagi ka government office kadon tempat jika manipulate kata ni kena ka beli tahu kadai jong kinong tre ne na tunda ngimtek ngimtek kade ke jong tolong kami hap kan ni di betreh dia makan aru banang ba iyo abu beli tahu ba kami hap ni kinong wat tip na me kena clean ah kami sewat itu sebab kita semakin minwat namun boleh tam ni makan ni di office Kandai ke jam dia beli tahu kandai ke mundur kan ya jong pat niwan ni ndai niwan ban pek tapi niwan aku ke kam aku ke kam ban ni tendu joint commissioner ndai long ka penungo mental ngin lapo ini ngi pen ban badon dak ni ni kan jikam ni play yo sah kala mender lagi melak menang mah sepok jakat rekam sarkar sejerong dari mender dari melak pediak boleh nak kan dia yang sedang susah sang kejing tenung dah tangcah nyum tam media ko dak jingmut kena di kamala ba kena malah sejerong do jongka nika asur GTO DPO kadi itu dari itu office berat tamalong dan jong department income tax kalau nak jong entah juga ada tu water resource kadang nak jong kan montip ni dia yo kum yo order tanai pun bu boleh tahu teh kami ketu ni bon pawan nak magar tai kepada kita mentah ada even weng nama balakut teh puja tah tangai tahi